कोलकाता की आरजिकर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नुपी तमथीन रेप तौबीरब तमथीना हाथोकपीखिबदुगुंब इंसिडेंट ममांगी चाही ऑगस्ट 2024 थोखिबनी अदुबु हंतक अमुक कोलकाता लो स्टूडेंट माकी कॉलेज की सिक्योरिटी गार्ड की ऑफिस नमदुना पुसिंदुना रेप तौखरे हाइबगी अदुगुंबा थौदोक अममुक लाइ लो स्टूडेंट नुपीदुना नुपादुदा मखोंग पायरगा आइबु थादोकपियु हाइजर फावबदा हॉकी स्टिक उत्तुना किहल्लगा फत्तब थबकसिंगदो नुपीदुदा चथगिबने रेप तौरिबगी मरमसी नुपादुना नुपीदुदा मैरिज प्रपोजल हाइतरे आई नंगमु नुंसी लुहोंगजी एना हाइबा मतमदा नुपीदुना हाइसिना आइगिदी खंगनजब लै बॉयफ्रेंड लै अदुना आइदी कमिटेड ओइरे आइना याबा ngमोय हाइदना डिनाइ तौगिबदुगी दमक्ता नुपीदुबु रेप तौखिबनी हाइबा वाफमजि लाई मसी खक्तंग नते पाकिस्तान गे दुगुंबा टिकटॉक की इन्फ्लुएंसर अंगांग चाही तरागा तरे खक्तंग ngairibi सना यूसुफ हाइदना अंगांगजिजु मसक मतौ याम फजबा अदुगुंबा अंगांगने हारिबा अंगांगजिदा नुपा अमना प्रपोज तौबजानी प्रपोज तौबा मतमदा यादे हाइदुना अंगांगजिगी हाइबदी सना यूसुफ की युमजिदा लागा नोंमैना काथोकपने अदुम सिरे खुदक्ता थोइबा थौदोक सिंजिमदी येंगजे करिनो तौरिजे कॉलेज ता चटफाव सेफ ओइद्रे हॉस्पिटल दा सेफ ओइद्रे कॉलेज तोखरो युमद लेरिबा सना यूसुफ फावबा शी वाज शॉट डेथ ऑन हर चेस्ट चाही तरा तरे खतने माइ मराल करिनो ngasiगी oina adugumba thodok yamna nungaitaba thodok amani analyze tawjagadoise diada rape case ki punishment ja masi yamna kandrabra yamna tamthidrabra yam soft oirabra thodok khuding makta namba yengma matamda politics sibu influence tawbu ngamba aduga leader acho choba hekta yawram bagum thengai कोलकाता की डॉक्टर नुपी की आरजिकर मेडिकल कॉलेज की दुजुमंगाई एमएलए अमदी पुलिस ऑफिसर सु याउयेन चेनबगी मोंग अमदी प्रिंसिपल यावरमिबा अदुगुम अचो अचोब मियोय कयाम सुदुम चेनबगी मोंग अमदुम याउगी हाइतारे अदो हाइरिबा कोलकाता की केस सिजु एपिसोड मरी हाइबा तारे सीरीज ओइना इन पुथोकसगिबनी मयाम एनालाइज तौबिनिंगबा येंगबिनिंग बोय तारगदी येंगबियु आई डिस्क्रिप्शन दा लिंक थमजरमगे कोलकाता की अदुगुंबा लो स्टूडेंट नुपीजे मसी रेप तौबिरी सिसु कोलकाता की अदुगुंबा तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की अदुगुंबा जनरल सेक्रेटरी ओइना थौपुबा लीडर अमनी न हाइरी अदो हौजिक नुपीसिंगना करी तौबु याई मसागी सेल्फ डिफेंस तौनबा मागी बेग तो ओइरो अखोइगी पेपर स्प्रे गुंबा करिगुंबा खरादी हापतबा यादबरा हाइबगी मोंग म लाए हाइतारे यूथ एक्सप्लोर टीवी की ngasi एपिसोड से मेंग ताबिरिबसिंग अहनममक्ता संतोष शर्मना तराम नोक्चरी अमदी खुरुमजरी वीडियो चैनल असी ngasi खक्तंग थेंगनबि बियाव तारगदी सब्सक्राइब तौबिरमो दोंगी सब्सक्राइब अमममना वीडियो सेमनिंगबगी थौनादो हापी ममांगी वीडियो दा 1,96,000 यौरे हाइगिबनी अदो 98,000 यौसले 200K यौदोरे हेक्तारे मयाम थगचरी नौना सब्सक्राइब तौबिरिबसिंग अदुगा हानदगी सब्सक्राइब तौदुना लेबसिंग अदुगा चैनल असिगी फेसबुक पेज अमदी इंस्टा पेज लेबनी चप मानना यूथ एक्सप्लोर टीवी हाइदना मयाम अदुदजु फॉलो तौबियु कइगिनो मतमदा खुदक की ओइबा अदुगुंबा शॉर्ट्स कया अमजु थागलकनी अदुदजु हाइदी पुन्ना हेक नंगदबा अखोइगी यूट्यूब की ओइनदी नुंगदांगदा पुंग मापनसिदा अनमना थागनबा होनजगे हाइरिबा इंस्टा पेज फेसबुक पेज सिदी खुदक की ओइबा अदुगुंबा पाव कया अमसु खुदक की ओइबा इंसिडेंट कया अमसु कोइ एनालाइज तौरगा शॉर्ट याम तेंतक ना तौगेना मरुओइन इंस्टाददी खंजरी मयाम करी खनबी कमेंट हाइबिरमो पर्सनल ओइना अइंगोंदा पाव फाविनिंग लेबे तारगदी संतोष शर्मा हाइदना आइगिजु इंस्टा पेज लेबनी इंस्टा प्रोफाइल अदुदा पाव फाविरो थैंक यू सो मच अखोई वीडियो दोंग लाक्से साउथ कलकत्ता लो कॉलेज की लो स्टूडेंट अमा चाही कुनगा मरी खतंग आइरी लो स्टूडेंट जे चाही कुंथ्रागा माथोई शुरबा मोनोजित मिश्रा कौबा अदुगुंबा नुपाजिना लोहोंगजी हाइदना मैरिज प्रपोजल म पीबने नुपीसिदनिको अदुद नुपीसिना आइदी आइगी ओइना आइगी खंगनजब लेजरे बॉयफ्रेंड लेजरे आइदी कमिटेड ओइरे आई याबा ngमोय हाइबने आई कमिटेड ओइरे आई याबा ngमोय हाइबगी दोंता फारगा गैंग रेप तौरिने लोइरेवा नुपीदुगी पुलिस कंप्लेंट ख्वाइदगी चाउन चेनरिबा अदुगुंबा मोनोजित मिश्रा से मसी हान्ना हाइरिबा कॉलेज टुदा तमलंबा महिरोय मनी हाइरी अदुगा तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग गिजु जनरल सेक्रेटरी ओइना थौपुई हाइरी अदुनि पावरफुल जिदुम खरा ओइरी हाइतार अदुगा मु कॉलेज टुदा मु कैदौई मतमदा पार्ट टाइम जॉब अमसु तौसलगा लेबने हाइरिबा नुपासे अदुगा मोनोजित का चेनरिबा नुपा अनि मुजु लई हाइतार नुपा अनि जे जैद अहमद अंगांगनी 19 years old ओनली चाही तरागा मापन खतंग आइरी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने अदुगा प्रमित मुखर्जी चाही कुन खतंग आइरी बंगांगनी सिजु फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने नुपीदुना आइगी बॉयफ्रेंड लई खंगनजब लई हाइबदा नंगी बॉयफ्रेंड दुजु अवाबा ताहनगनी
amadi nahaki nama napaduju aru case kaya ama palaga senahangani haidana dhab sab kaya amju tawi haitare. Police complained the victim nupiduna sumna hai, he tried to force me with the intention of having sex. Nupiduna no hai, nupigi no je am powerful oibani. Mana nupadubu inthoga chenna hona na batawi. Adubo makoy humni. Makoy humduna parava matung the hockey stick na thomni na kihalle hai. Upai leitabdagi nupiduna amuk Monojit Misragi makhong ko laga ai bomta thadok piu haina request torome haijarame kapame thadopagi mahuta makhoi hum sangduna security guard ki room du da namduna puraga Monojit undressed her and started raping her forcefully. Monojit na nupidubu rape tawringai da Jaib Ahmad amadi Pramit Mukherjee da video namali hai. Adu makhoi ni ju dum lepaga video namma yeng le hai tare. Aduga Nupi duda amuk kari haige matamda karigumba nangna police ta complain tawraba natraga any kananom da nangna hariba thodokse haidok pataraba adudi nangi video se social media da viral chalangani na adumaina damgam tawe nupi do nungdang da college tu dugi thadore hai ado wari je kadai du noma iho ho badawna kari no toijo college sat khiba nupi ma pharaga security guard ki kada pusallaga rape tawba aduga kanan tu hogdu jala kamain toino haibagi wahang kaya ma lakane Masida makatana victim duna mamangi wari khara thamai thoningdaba thodoksa masi thoktringai da Trinamool Congress ki student wing gi union office ta victim oiriba nupi do amadi maki mamanabi sing haitare mioi nupi tariet amaga kauraga Monojit Misrana union office ta mahaki power amasung personal life ki matang da basan kaya ampi gi hai adugi matungda amuk numittu da Pramit Mukherjee na amuk kari toge matamda union office ki mapanda nupi dubu victim dubu kautho kanda haidi thodok si thoktungi mamangi numitugi moi meeting phamba numitugi wari ni ko Monojit ta loyal oigadawni aduga mangonda changjau Trinamool Congress ki dugumba student wing gi nangju achoba phamma paiga dorobne aduna girls ki adugumba secretary nang hap gadawni aduna nahak se pachana thabak tawdawa yade haidana hairame adugum nupi do Trinamool Congress ki student wing gi adugumba nupi gi secretary su hape adu nupi duna zu kai dauke matamda I promised Monojit to provide my loyalty towards him and team moigi team do haitare wing gi team do as I was appointed as the girls secretary in khallabani na ai na pai riba phamdu gi matungin ai tawdaba yadaba thabak sing loin tawgani haidana haeba aduna nupi duna Monojit pu thajaru bagira mangonda thon deba tawdok se thoise haibagi wafom kayam su leiri matungda Monojit na amuk nupi duda Pramit na nangonda kai wa here nangonda fajana briefing pirabra kari tawni khotni ga do hairabra adu man icham chamna kai haige matamda yes dada I will always be with the unit don't worry haina man yam chamna hairame moigi dada na moigi Bengali gi akoi haina baduni victim nupi duna haibagi matungina mahak June gi tang kunga manga Wednesday numit sida pung 12 swai sida nungdin gi haitare 12 swai sida college ta exam form thajan bagi chatki hai mang hak college ki union room du ngasai gi wing student wing gi adugumba union room du da phamlami hairi aduga accused oiriba maral chauna leiriba adugumba Monojit che masina college ki gate to lolhalli hai aduga nupi dubu security guard ki room da pusillaga rape tawgibani haina police complaint du nupi duna haire rape ki incident to mado nungmidangi pung 8 makhai dagina taraga minute yankai bogi manungda thokibani hairi ado wahang lakadoi victim nupi do pung 12 da college ta yogibani adudagina pung 8 makhai tadringi mamang haidi pung 3 phau ma kari tawro lei haibo wahang ji mayam am lakani ma khatanga leiminaribra wahang kay ama tholakani haitare nupi du dang matom da lakani haibagi wafam ji khangbra natraga nupa ahum duna kari plan silli college su da tai kanamta leitabra college tu ki security guard ki adugumba room du da CCTV camera leite harise karigino hana leitabra natraga phaktat khrabra moigi union room gi adudai du da Monojit ka Jaib ka Pramit ka amadi nupi du danga leibra wahang kay ama journalist sing na hangnari adubu chenariba main accusing adu police FIR Kasba police station da file torpadagi main accused oiriba adugumba Monojit Misra Jaib Ahmad amadi Pramit Mukherjee police na phagre Indian judicial system haibatare masidais da rapist sing haitare masi singje IPC section 376 ki matungina sahi taragi mathakta amadi even ka hena sathi bataragadi life imprisonment natraga even akoi gi sentence to death haitare masi lakadori bne haitare
नंबर खर येंगबा मतमदा इंडिया दा नोंगमुदा रेप केस 86 रिपोर्ट तौई दिल्ली अदो रिपोर्ट तौदबा अदुगुम इंसिडेंट कयाम याममगनी इंडिया दा 16 मिनट्स खुदिंगी रेप केस अममम थोई हाइतारे अदुगा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दा ख्वाइदगी वांगबा स्टेट सिंगी मनुंगदा राजस्थान यूपी बिहार असम दिल्ली वेस्ट बेंगोल हाइरिबा लेबाक सिंजे स्टेट सिंजे ओय ngasi video je kamdo bige habadu mayam comment ta thambiramo aduga hairiba chenariba men accused oiriba Monojit Mishra Jaib Ahmad amadi Pramit Mukherjee je masi makhoi da kari dandi kari punishment pihaningi habadu ju mayam comment ta thambiramo thank you so much for watching Youth Xplore TV mathangi video da amuk thengnase